Miya katita yang ko Sulaiman bin Sard afitiru iyan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban. Mana niyan na miya kay sa tigyan na muuntod ako pada kana tigyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ada tigyan na dua katawa mama adim bunu di pawala fa ahaduhuma qad ihmarra wajhu wa intafakhat awdaju. Na so isa kiran na miya karigad na buntalian nagu miya makalad na tigyan na ugatian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Adna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, asakan na adna katawan na kena katiru au upama katiru anian na mada sirkan yan nagyang kotoa magagedamian kapakaririg abuntalian nagukya pa maka lad na ugatian sa kapakararangitirun. Law qala upama katiru niyan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Upama katiru niyan ito, ya Allah na lindung ako sa iku Allah, mipo ko syaitan na perajiaman. Na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam upama katiru niyan ito, na mada sirkan yan nagyang kutuwa magagedamian. Faqalu lahu, na Peter o mga sahaba sa nagyang kutuwa mama, mata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na Peter iyan, ata'awad billahi minasyaitanir rajim. Lindung ka sa iku Allah, may puong ko syaitan aparajiman. Ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayabtadian na igira kiararangitan so Aisha. Na kapatan no Nabi sallallahu alaihi wasallam ngirong yan. Ngirong Aisha. Na terunun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigina ya Uwaish. Uwaish. Ya Uwaish. Tigina Aisha. Ito niya to ko Aisha agyan ko to Uwaish. Quli teruang ka. Allahumma rabban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Teruang ka ya Aisyah, ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir li dhanbi, wilaan karakan sa kadustaan ko, wa adhib ghaidha qalbi, na pakadaan ka surarang ito puso akin, wa ajirni min mudillatil fitan, na lidas na kung kapan si iku mga fitna pumakadedeg mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatirop no Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni Adam. Mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadi ko na surarangit na apo yan na natigyan na mapapadalam ko puso umbawata anu Adam. Ala tarawna ila jumrati aynayhi, baniyatigyan dikilay so kapupakariga o mata o pagkarangitan, wantifaki awdajihi, nawugyan ko tuwa di ka pa makalaugatian. Faman wajada min dhalika shay'an, na sad natigyan sa tawa magdamyan ito si ko ginawa niyan, falyalsaq khaddahu bil ard, na degatan niyan buntalian si ko lupa. Giyan ko to akin dekat niyan ko buntalian ko lupa, na ayamanan niyan na sujud uli na simbayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sunnah. Uriyan o kapagabdas yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiya andad ni kanggalo baganyaro na biidnillah na mada agyang kutuwa rarangit yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.